بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كتاب التوحيد أربع من فهم واحدك فواني شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله توحيد بهيغتهم فهم من فرتمان نفتوك بيان كروا فبابوغا فهم أربع من واحد دكي الله سبحانه وتعالى كونت كما بهيغتهم كي القرآن الله تعالى بيان كروا في بين آياتهم يقولون وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أدي الله نياك نلوا فبني الله نفراتك على كل نكر مشاي وبالوالدين إحسانا من بفان إحسان تريم. مي آياتك شرحها قال قول من فهم واحد كافان. إفوق شيخ إنه فآيتك وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. النساء سورة تريسا وناي. أدي تبامهم هميكن الله علىكم كراش ولا تشركوا به شيئا. أدي إله إبس فرات تبامهم بابرن كراش. ميتاغ ميايتوغا اسموتي توحيد الله يكونت كما قوالا فادي شركو كورون وني منا كرباف لا اله الا الله مراد مي كلمه مي آيتوغا بس وني بيان كرباف مي آيت علم ورين විදාළු වනි මී හග්ගතෝග වාහක නංග ෆායත් මී ආයතෝග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දිහා හග්ගේගේ වාහක බයන් කරවවා මේ ෂේඛ් මිතා ගෙන්නවා මේනි හැමකින් තෞහීදා ගුලේ නුක්තාග إن تنقل وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. تبامن الله هميك علىكم كراش أدي إله بسفات بابر نكراش. آياتك باقي وباقي وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مي ديها حقن الله سبحانه وتعالى مي آياتك أرغم من وني بيان كو دباف إما فرتمان بيان كرا فوني الله سبحانه وتعالى إكوان تكرم حق ولا تشركوا بشيء دين بيان كرا فوني إكلانجي شرك نكرم إفوق دين أرغم من دبافا وإرشادك دين أدا كرنج حقك من بفان حق وبالوالدين إحسانا كوريك آياتك أس ديواني حقه غوتك بيان كرا فتي من بفان حق تو غواك مي آياتك أس حقه ترتيب الله تعالى حق إكلانجي إكوان تكرم أدي إكلانجي شرك نكرم بيان كرا فدين بيان كربني وبالوالدين إحسانا من بفان إحسان تريوم إفوق دين أنغو أفني وبذي القربى أدي غاتما ميهن هيكون هيتم غاتما ميهن إحسان تريوم واليتامى والمساكين أدي يتيم النشاي مسكين إحسان تريوم ميهن هيكون هيتم والجار ذي القربى والجار الجنب أدي غان أوتريايا دور أوتريايا كمه هيتم ميهن إحسان تريوم والصاحب بالجنب أدي تماغ رته رحمة تريايا إحسان تريوم ميهن هيكون هيتم وابن السبيل أي حالوغا جيفاوا داتورورين هيكون هيتم ميهن إحسان تريوم وما ملكت أيمانكم أي تبامهن ملكوغم وعلونا هيكون هيتم علونا مدوغا هيكون معاملة كرم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هم كشور الله سبحانه وتعالى بوداوه كبر وريوه فخور وريوه أميهن دكي لوبي ودي نغنوت مي آيتوغا مي آيك أي حقو تكوغ واهكا مشهور فاوا آيت مي آيتوغا ديها حقك واهك الله سبحانه وتعالى وني بيان كرواف ام فرتمان الله كون تكرم ديوانه شرك نكرم تيمونه منبفان إحسان تريو هترونه غاتما غمهن إحسان تريو فسونه يتيمون إحسان تريو هونه مسكين إحسان تريو هاتيغا غان أوتريا أي دورو أوتريا هيكون هيتم أشي غرتي رحمة ترنا هيكون هيتم نويغا حالوغا جيفا داتورنا هيكون هيتم
dihega tibamehna milkuwe alonna hekon hetun alonna meduga heko kanto koro mihuri ha faraatake hagguta mi algon men e faraatake ada koronje haggut Allah subhanahu wa ta'ala ga haggut ambe faanga haggutan ada wetterinna ga atimaga mihunna rahmetterinna ekurinna adi haluga jifa mihunna miskinunna yatimunna mihuri ha mihunna kiwes algon maccan haggutake wa faraatake mi ayatu Allah subhanahu wa ta'ala me hagguta mewani jamaa kurwa mitanga shehu gennawafa ewani emme tankola ay wa'budullah wa la tushriku bi shay'ati ba me Allah hame ka alkon qurash adi ilahi bisrat barak nukurash ay Allah ge haggu ge wahak tauhid wahaka bayan kurafa wa bayan kuruma gennawafa dalil tawtere effo gedin gennawafa wa آيتك قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الأنعام سورة ستيك فانساس ابن آيات ستيك فانساس تمن آيات ونيلا meeting ayat mullif mitade gennawa fan mi ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala algumana kurwa fawani wasiyatake kuriga ayatan ei haggutahu gotuga mashhur fa ayat mi ayatu ilmurin bayan kura fawani mi ayataki Allah subhanahu wa ta'ala insanata kurwa fa wasiye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam genna risalatu gawa ekalange kurwa fa wasiye agumna genstewa wasiyata balam beenun kam gawanama e wasiyek mi ayatu Allah subhanahu wa ta'ala jamaa kurwa kurin edi hagguto gwa mitanga mi ayatu mi wasiyatu ga ayek kamuga wasiyete medende mudalum wasiy kurawa kenun algon menna ekalan kurawa fawa waram matiyeri wasiyete ki mi ayatu ga bayan kurwa egoto me furtamanna bayan kurawa fane matiyeri wasiyen ei qul ta'alu kadek fan vidalo washe tibami ho annash mitanga mukhatab kurwani مكة مشرك من فرتمان أي قرآن بعالم يروق إم كارجة تيمه أدي خطاب يوتي عامكم هريها إنسان إميهن نكي إميهن عمل قبول كر عمل وصولك ما تكانكم حرامكم حلالكم ولون باي هم القرآن الله تعالى أنقافني قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم بدالواش إبامهن تبامهن الناش تبامهن غير رب تبامهن حرام كر وجي تمن كذفان كيا ده باوشي igmane ki tibamehun amille kankan haram kon halal kolon baduluga tibamehun gori ilahu tibamehun macca haram kore kanta timan kale fan kiya de ba hushi mannas e foga den Allah subhanahu wa ta'ala bayan kura foni kobaka e kanta tek emme furtan bayan kura fa wasiyataki an tushriku bihi shay'a alla tushriku bihi shay'a Allah subhanahu wa ta'ala kurba wasiyataki e ilaha shirku nukuru ei furta mosish mitangas furtaman tauhid gwa ke gennoni ei shirku nafi kurun lazim kure tauhid geno manike Allah ekkawanta kurashe amekin Allah alakon kurashe ibaran nugena kam gawenemes shirku Allah nafi kurun ege lazim kamen ei tauhid emiheku gaga huru Allah shirku kurun nafi kurakam gwanama ege aqida ngena wekkam gwanama Allah ekkawanta kuran ehem furtaman bayan kurafoni ألا تشركوا به شيئا فارق من آياتك من ترتيب جن السهر قطن كم سرق علوم عرفان أي قرآن الله أنقاف موتي تيبامي هن الله حرام كره بكنتت كيا ده باهوشي من الناس إيقوت بيان كره دم بيان كون ألا تشركوا به شيئا إكلام الشرك نكور مك حرام كمنو إكوا علمور بدالو نميتانغا من آياتك مرادك الله سبحانه وتعالى إكنكن نكور ما تيبامي هن وصية كره بكنتت كيا ده باهوشي එහෙම මනා කුරාෆරිකන්ත මේ කියා දෙවනි ඒ ෆහතුන්ගා බයන් කුරාෆරි ذالිකුම් වස්සාකුම් බි ඒ අල්ලාහ් තිබාමෙන් කුරේ වසියත මීන කමෙන් නුකුරා එම් ෆහතුගා බයන් කුරාෆරිකන්ත ඒ
mi kankan nukurma Allah tibamehunna qurafa wasiyati man kiyade hushime tibamehun annas nem eyek muradik alla tushriku bihi shay'a ekalangen evves faratek baaveri nukur effoga eme furta nuktaga alla tushriku bihi shay'a wa ka umbargina dakkafin dewan nukta bayan kura foti wa bil walidain ihsana ma bafan ihsan termiyatu gawas eme furtaman Allah shirku nukuru amur kuraf den amur kurafun ma bafan ihsan wa bil walidain ihsan ma bafan ihsan terwash eme bafan ihsan terun ay Allah subhanahu wa ta'ala kurafa wasiyat mikan kama khilaf nukur me kala gon amur kuraf ikan kama khilaf kurma ke Allah ran kuraf rikan wa bil walidain ihsan imam qurtubi rahimahullah idala fawani ma bafan ihsan teru maki emihunna hekon ituma emihunna rakka teruma emmeha undagotok emihun rakka teri kurma emihunge amurto kiman teruma emihun alwetkama gossa ekkama gona emihun minimum kurma adi emihunge macca nufuza e bar forum tiba ekki baume ei emihunge macca ihsan teruma em jumla gotega ma bafan ihsan teru terega himene huriha maane mi ayatu terega wadegende ewa ka agun bara tafsir ko bani kuri do daruska dakkaf den Allah subhanahu wa ta'ala qurafa ana wasiyataki wala taqtulu awladakum min imlaq bandoha hunukamat birun tebamehunge darin gaturu nukurash darin numarash ekivegento nahnu narzuqukum wa iyyahum timan ilahuwe tebamehun nashai ekudinnawe sirizuku devvani ehmima bandoha hunukama birun kaannu libidaneti ekudinna dene kaacche nuli bidaneti darim merum ei kiit qur'an ga sarih nassun haram kurafek ei kuri zamanu ga mihun anhen darim waludamundiya fagir kom birum hamahemme kuriyege mihun qabul kurawatu anhen dare ku libun ei emihun ge izzata karama warboda gellige dakam henasmige mehwa kabaki emihun na anhen dare ku libijame be izzati kama deken ekamako malaikatun naki Allah taala ga anhen darin kama ehun qabul kura Allah anhen darin nisbe kura roga emihun khudu amille gabu nukure anhen darin ei rangalu baikam kas emihun ga gatu ga emihun naki anhen dare kuli bijjiyam emihun ladu mu nambura enas emihun khudu amille qabul kura aqida ki malaikatun naki Allah taala ga anhen dare emihun qabul kura emihun khudu nafsa gabu nukura achin Allah nisbe kurima qur'an ekam inkar kura aqida kalangol aqida enu Allah taala darika lakunu ehna meskhud dunyawi hisabukum belies emihun khudu amille nurhu ekam Allah nisbe kurunge emihunge wishtumuga huri nubakan dehe koddekam imam bukhari muslim ek debefulun sahihuga debefulun sanadun riwa qurafi ibn mas'ud kiba radiyallahu anhu idari qultu ya rasul Allah man dennim Allah rasulaye ayu dhanbi a'zamu inda Allah Allah taala hadratuga emme bodu femba faafe ki kobat qala an taj'a lillahi niddan wa huwa khalaqak hadis kurabi Allah subhanahu wa ta'ala tiba ufeddikum gawi hindu ekalange fada him farate tima qabul kur ekalange baawari ko akama qabul kur em bodu faafe dem dennevi summa qultu ayyu din kum faafet قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك hadis kurebe tibaya ekko tibaage hisukum bay deidana kamattaka tibaage darifulu gatulu kurum tibaage darifulu maralu qultu thumma ay timan denni me den kon kametto qala an tuzani bi halilati jarik den hadis kurebe tibaage avetteriyaage anhenunna ekuzine kurum e avetterin habbu jine kurumaki bodu faafin ade giturun enaga avetteri ekkam gawun ei ehagga senaragatu emitim faafaaga wahake kefano bayan kurwa fon emme bodeti faafata uterega Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuka mifadain hadis kure mafoga den ekefano kiwa vidalwi walladheena la yad'una ma Allah ilahan akhar ei ebamihunni mi rahman wanta ilahuge alunge siwata bayan kura fa ayatuga walladheena la yad'una ma Allah ilahan akhar ebamihunni Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ehin ilahaka nudannawa mihun ehin ilahaka alukan nukura mihun ehin ilahaka du'a nukura mihunne wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq adi bamihun haqq evs nafse Allah hurmatir kurafa evs nafse haqqaka alage menuwi numaranit wala yaznun adi mihun zinenu kuranit
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إفد عمل كفي ميها إميها بودوكم فافيا بدل القرآن إميها كفافة روانه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا قيامة دو إميها عذاب إتقبونك الله سبحانه وتعالى بودكو دبانه أدي نركاغ إهانتك نكمتك لبكم وميهكم إينا دمي أنانه دين يترين استثناء قربان إلا من تاب وآمن وعمل صالحا توبة هي عمل كل ميهك فيها بانك مستني فافة أو تريم فافة كوره كوتس توبة هي عمل كفكم غوانم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إميهم يفافة الله سبحانه وتعالى هي كنت تك مانك فافة كأبورك هي درما يساوي مهن الله سبحانه وتعالى دفعنا توبة وجهكم غوانم وكان الله غفورا رحيما أما كشور الله سبحانه وتعالى جينا جنام فاف السوا أوغا وانت كذلك كم غاودي جنبه الفرقان سورة فاستولس أريك هدي ميتانغ مي آياتك شرحها جنسا فيوني حديث فله أي تيماغ دارين بانوها هونكم بيرون ميرومغ فافك بيان كورا حديث مي غالغون من وستان جي نكتاين غالغون من تريغس باي فهرا باي ميهم وشتون هونكم أي دارين තිමාගේ මුසාරයා තිමා කුරා මස්සෙකතුන් දරින්න කාන්දෙන් නොලිබිදානේති දරින් නොහෝදුමුගේ විස් අගු මුදන්නවන් එයි සීදා දරියක මරාලුම කොවෙකින් හිඟාදාන මිසාලක කුජ්ජාක ෆුරාන එළුබෙන් ෆහුගා ඒන ලිබේ රිසුගුන් බයි දෙන්ජි හිදානති තේනේ කාන්දෙන් නොලිබිදානේති එනේ දරිෆුළු වට්ටාලනි ෆුරාලුම ෆහුගා දෙන් එන වට්ටාලනි ෆද හාලතක බොනේ දාන එනේකි ෆාෆා ගොතුන් ඒනගේ දරිෆුළු ඒනේ කාන්දෙන් විබිදානති මරාලි මෙහු තෙරේගෙන වන්නාන කොම්ම ආලත බේනකෝක එකම් කුරිකම් ගායි නමස් ඒ ඒනේ අකීදා කියන කබූ කුරා ගොතකි ඒනික කාන්දේ කන්නද බේන රිසු ගයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මෑමියාගේ බණ්ඩුක දරිෆුල් ඔව්වා ලියුවාච් ඒ හොදු මට්ටක මසෙකේ කුරාකම ගවානම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ රිසුක මිහෙක දෙවවාන එහෙම දරින්ගේ රිසුක වනි ලියයිෆා මෑම්බ ෆාංග රිසුක ලියයිෆා වාහෙ ඒ හොදු මට්ටක මසේ කුරුන් ඔති අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒකන් තනවස් කො දෙවවාන දෙම්මි ආයතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුරවා ෆවසියතකි ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن تيبامهم فاحش كنتك جانواش ولا تقربوا معناه جانواش والفواحش فاحش وتجمعك فاحشه اي مفرد فواحش معناه فاحش كنت معناه فاحش كم قبلوا ابس كم جانواش ايتر منها ما ظهر منها وما بطن فالوج كنتكاي වංහනාවෙන් කුරේකන්ත ෆාලුගා කුරේ ෆාහිෂ්කමකම ගාවියස් සිර්රුගා වංහනා කුරේ ෆාහිෂ්කමකම ගාස් එව්වස් ෆාහිෂ්කමක තිබෑම ගන්නවාස් එම්බිමා ඉබ්න අතිය රහිමහුල්ලාහ් දාලා ෆාවනි නහයුන් ආම්මුන් අන් ජමීഇ අන්වාഇල් ෆවාහිෂ් මියායතු ගවනි හුරිහා බාවතේ ෆාහිෂ්කන්ත මනාකොම් ආම්මුකොම් හුරිහා ෆාහිෂ්කමක මනාකුරම කුරාෆ වසියති සිර්රුගා වෙස් ෆාලුගා වෙස් කුඩවෙස් බොඩවෙස් إبس فاحش عملك تبام جانواش وهي المعاصي فاحش عمل يكين فافت وقك سيجوغا كوري فافت وانغنا كوري فافت فالوغا كوري فافت نين إبس باوتك فافك تبام جانواش دين الله سبحانه كراف وصيتك ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق الله تعالى حرمت الكرافة نفسك حقك علاقة من وين مراش حرمت نفسك شرعية إمهيك مجا قتل لازم كرا حالة غنيكم من نفسك حرمت نفس هي تريغا مسلمنا غير مسلم ترين حرب فيها مانكي مسلمنا دكول هنغرام كرا هنغرام ما دانا غولي بيك فيها هنغرام حالة كتي بيك فيها غير مسلم ترين زمينا معاهدنا مستأمننا مهريامهم ادي مسلمون گهن مسلمون عمكو ونان شرعية إمهيك مجا قتل لازم كرا فد حالة غنيكم ميهكي حرمت النفس ابس ميهك حقك علاقه منو نمبر اهم الله حرمت ركوري نفسك حقك علاقه منو نمراش حقك كبات حقك اميهك مچ غتو لازم افدا جنايتن انا كرو افدا حالتك انا غسيكم غوانما شرعي حكمك متي اميهك مچ غتو حكم دين انانه اهم نوني ابس نفس مرمكي الله سبحانه وتعالى حرام كرا هنغرامك مادان حربينكي اميهunge hormaten lege hormaten mudalaga hormaten nonnane emihunga gatulu kurungai
huddwegen wakamen adi emihun muda e muslimun ganima ehme ei mulen hen halaten ehennuni hormatteri kurafa nafsen hagga kalaage menui merun ei Allah haram kuraf sahih bukhari muslim ga riwayat me asave rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurbi la yahillu dam imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda thalath evves muslimegge furana ei Allah subhanahu wa ta'ala ge ekkawantakama hekive rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge risalatan hekiwa evves muslimegge furana le huddevege nuwe illa bi ihda thalath tin kamakum menwe الثيب الزاني ثيبك زينه كفيا والنفس بالنفس نفسك النفس एक माने कि मिहे को मराफी एक बदलोगे मिहे मेरन ए नफ्स के बदलोगे नफ्स एने अने का नफ्स दुवाली मन नफ्स मराली में एक बदलोगे एने का नफ्स के नफ्स के उसूल والتارك لدينه المفارق للجماعه एमिहे के दीन दो को माने कि इस्लाम दीन बेरे मुस्लिम को जमात वा कि वेज्जा मुर्तद दिमेन मेरन नेमतिन हालते मोति मिता बयान करो वावा मिदन्नवी हमें इस्तिस्नावा सय्यब में कियानी सह कावेन्यक जिमा फा कोम्मी होके अंगने कम गा सिरिने कम गास शारो गोतुं शर्त हमवा माने कि सह कावेन्यक जिमा फा एफहु जीने को फिकम गवाना में एमिहेगे हद्दकी एमिहेगे ओबात के रजम करो ए हिसाब से ने गतलु गेंदा यानी फुरान दान हिसाब फेशी ए ಏನಂ ಕಮಿ ಅಮಲು ಹಿಂಗೀರುಗ ಏನಂ ಕಾವನಿ ಕೊಗ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಸ ದಿನತಸ್ ಮಿ ಫಿಗುಹಿ ಉಸೂಲಕಿ ಫಿಗುಹಿ ತಾರೀಫಕಿ ಸಹ ಕಾವನಿ ಕೊಕ್ ಎ ಕಾವನಿಗೆ ತೆರೆಗ ಜಿಮಾವು ಫಾವ ಐ ಬೈಫಾರ ಬೈಬೆಫುಲ್ ಮಿಬಾರಗನ ರುಬಾ ಕೊಗ್ಗೆನೆ ಸಹ ಕಾವನಿ ಕೊಗ್ಗೆನ್ ಹುರೆ ಜಿನೆ ಕುರಾಮಿ ಮಿಗತಗೆನ ಮೆ ತಾರೀಫ್ ನುಬಾವ ಎಗ್ವಾನೆ ಕೆ ಹಿ ಫದಹಾಲತಿಗ ಕುರಿನ್ ಕಾವನಿ ಕೊ ವರಿ ಕೊಫ್ರ ಜಿನೆ ಕುಫಿ ಎನ ಮಜ್ಜ ಹದ್ದನಾನ ಕಾವನಿ ಕೊಗ್ಗೆನ್ ಹುರೆ ermana kuredan ei kavani gatiga horegen koffiya e taarif figi gotunu bawan kurin koffa otas maneki shartaki amal hingumu kurige ena sahha kavani ge terege jimaafa ei samfirin e amal hingir wariko fotta seneki muhsan ekam ga berwe dem bayan kora foti qisas gusul an nafs bin nafs nafsaka nafs gusul egotun emi maralen wa tarik li dini al mufariq lil jamaa emi hege din berwe murtad muslimun ge jamaata wakiwejja ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुराफे मन बदल दीनहु फaqtulu एमी एक दीन बदल को फिमिया बही इस्लाम दीन बेरो जमिया फaqtulu फतिबाम एना गतुल कुराश एई कीवेगन तो एई मीस्तकुंग अकीदा हिमा करो मटक इस्लाम दीन हिमा करो मटक मुज्तमा को दीन रक्कातर करो मटक शारो कुराफ अड़कों कई मीह को अमिल्लेगे नहीं थोरिया गोतक मुज्तमा को फसाद को दि मुर्तद एना गाइला गमीहुन नै मीहुन नुबा वसवास तदीम मुज्तमा को दीन एक्कों हलाको मुज्तमा को दीन एब्बान तकमा वहदत गेल्लिगे हिंगादान कमटका इस्लामी शरीयतु का ए अदब खंडालो वाफवा एम आम को हुर्मत तेरे कुराफा नफ्स गतुल कुरगई अल्लाह सुब्हानहु व तआला हराम कुरवाफा में आयत एकों एवनी वसियत कुरवाफ देम वही कुरबनी दालिकुम वस्साकुम बिहि लअल्लकुम ताक़िलून मिकंकं ए अल्लाह तिबामहुन वसियत कुराफा कंतक ए वसी एकलांग तिबामिहुन कुरवाफा वनी लअल्लकुम ताक़िलून तिबामिहुन बुद्धि कुरमट्टके इस्नाफि कुरमट्टके माने कि एकम ग नुबाकमा एकम बोडोगम बा फाफया एकंकं हराम कुराफुन ग मकसदा विकं कुआमद विस्ना इंसान फिकुर कुरमट्टके इब्न अतिया रहिमहुल्लाह वदाल फावे अल्लाह सुब्हानहु व तआला में हुरिया में वसियत कुराफत मुराद की मी कंक माने की आयत का जिक्र आफरे हुरिया कंतते की कंडेलिगन साफ को सोरिया को मैं अल्लाह को मना कर वाफावा कंद तक माने के बिस्का ओड़ में नेक खिलाफ दुम जागे ने साफ को सोरिया कंडेलिगन हराम को मना कर आफरे कंक में कंकमा ग्याबु मक इफो विदालवनी मी थिंग आयत को अल्लाह सुब्हानहु व तआला आयत को निमु वकी तरतीब को नगेनवाफ एगोतुम फुरतम आयतु लअल्लकुम ताक़िलून तिबामिन बुद्धि कुरमट्टगे दिन आयतु लअल्लकुम तज़क्करून तिबामिन हंदम कुरमट्टगे दिन आयतु लअल्लकुम तत्तक़ून तिबामिन तक़वा रुमट्टगे मित आयतु मे तिंग आयतु निम्मुगे नसाव तरतीब देह को देनी ए मीहुंगे विष्णुमा फिकुरुन अन नतीजागे तरतीबे गेन्ना फेवन ए फुरतमान इंसान बुद्धि को विष्णा फिकुर कुरीम दिन एना एकमुगे मुहिम्म कमा एकमुं या खिलाफ मुग नुरक्का तेरेकं हंदम कुरीम दें एकमच्च मिहा तकवारवा
kamuge astu hagigen ege mafhum ege muhimmuka en rakkaatinu muhimmuka aragatu nubaka mihuriya kame visni buddhi korewonima den ege maccen ena ekankan handumako ege maccen Allah taqwaron em mi tartibak insana visna fikurkon e natija hame diumuk em ayatuga mi tin ayatuga nimmun genessa tartibun furtama tibame buddhi korumattage den tibame handuma korumattage den tibame taqwaru mattage em buddhi ko ege macca visna fikurkon handumako e foga den ege macca miha taqwariwa جيغن آياتو إذا وحي كرافوني ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده تبامه يتيبون مدنا جانواش ولا تقربوا مانك جانواش إما نا آمكم آم مسولكم نهي كرافوني جابو أي مناكم يتيم مدلا جاب إكم استثناء كرافوني مهالت إلا بالتي هي أحسن هي قطعة منوي أي ilmori midalwani saddu zariyaga saw maneki eggotaka seti gyannu wajjiya muda vifar hewgotaki muda vifar kon ituru kurun e muda horigota baatta ko manya e muda kharadu kokkok gelli hingada kuswe hingada ekam e mudalun hewgotuka kharadu ko maneki ene kharadu ko adi muda ituru ko vifar ko ituru kurun ei huddaka em aammu ko e mudala gyannu hewgotegga menui اي مدلا غان نوما الله سبحانه وتعالى وني وصي قربا حتى يبلغ اشده اينغ اشد اگمانه كينغ بدي فرا فريهم مدلوغ تصرفات ہوگا بيمي هونان بالغ ويس مدا گنگول نيگمي ام مي مسئله فيگو مي تفصيل مر مربڑ تفسير قرا في مسئله ني بالغ وي ما ديم ويتو بين ايتو رشد اما ديم ويتو رشد همه كني بالغ وونتو nune baliguma eku muda rangala hegotuga beenun kurumuga visnuma fikur enen annan dento kommegas ei baligu ikamu gans baikudena muda hama deeruga baikudena ki miha dirulu honno gotedi khasako kiten ba rufiya takin huttas ene dirulu me feshumu kuri gechi huskol fan baligu e divi sar kahin kodin baligu anu ahar friyen kodin amuko emme digu moraki fanara harma foge ene beleven baligu fami ekawga emvima baikudin tibene fanara harwaruga balighu es buddhi balighu wami mudagen gulum emvima emiha ku balighu emiha ga muda rangala tasarruf kurumuge vishnu hurikama ene fen ehadahalata gosyam e muda emhonna hawal kurash e kuriga e mudala evves gotaga min gotagun gaben hodashe he gotuga e muda ituru kurma menui emvima mujahid rahimahullah mufassir vidalwani hegote ebbogo maaneki at-tijara vifarikun emuda ituru kurun emuda ituru kura muda waswani hama e yatim kujjage mudal den Allah subhanahu wa ta'ala wasiyataki wa awful kayla wal mizana bil qist adi minekirumuga tibame hon adulwari kurash hama kurash kuriga me shuaib alayhi salam qawmuge mihun emihun ehemme gatun gannanya emihun hama kuran كم كميهم إهم ميجا بيكن ياميهم وإذا كالهم أو وزنوهم يخسرون إمامهم إهم ميجا كراف ديكم ونيا إميهم ديكم ونيا إميهم ديني ما دون إهم ميجا تون إميهم كراكم ونيا إمامهم أطلانه همي إم القرآن الله سبحانه ديكم وني منا كراف مي آية الله سبحانه وتعالى كراف وصيتك وأوفوا الكيل والميزان بالقسط إمامهم مين كرمجا adul washwane ke heyoko kirash ebesarak oni nukurashe e muda anekuna dinu ebes Allah taala kurba fawa wasiyat wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba tibamihum bahibbuna kam gawanam adul war denge wasiyataki bahibbuna nam adul wash walau kana dha qurba aytima tibamihunna kitem gammihe kamedu bunanjum bahikkam gawiyas komme gasmiyatu Allah taala bayan kurafani wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba tibamihim bahibbuna nama adlu wari bahibbunas egmane ki mihega behegutun suwalu kuronas tima aneka onna gaakka faharek games emihe gastu hagigi sifa bayan koddinu mananu kuras miheka mad bahibbunanya adlu washa aram bappe viti mamme viti ene gori abek aram forwan ei bayfaran abu faal kurun jahalatan annan misalaka muslimo kaasa on karme edeni timanna mine meheke vifari kurashe molen ikon kalami algonna gene faratun ekhala muamalat ek e muamalat gule gotun nangalonu kom fennanye ne kiyaden jenek ene ki mikara timanne fenifuri mikara kandatte ek ei algonna
ame nafsa khudu mihek ehem miheka vifar kurar algonde ne den dotto mihekare gos ehima emiheka medu algonda dogomol mate ehmi dekas agon misaka vifar kur mihekare mihega ehima aneko gos nuba ko kiya dini wena ko vifar muamala kurum fashi algon ekko bangurot wegen diei demunga sawbako ve aneka enge mihe tolwale amehem aneka ne den ena efada muamala te kur mihegas wahaka ehima nuba ko kiya dek hadis gasun la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi evves miha kufriha ma imam vi kam ganu eti baga nafsan ede kanta timaga muslima kha ede jomadan em algonuga nafsan ehem mihun e wafatiri kan ede konya algonus wafatiri wanje eg mane nun amuko mihun gore abuto wah dekkum wahke ekamako midenne vi kala maqameg adduwari bahe bunan je maqameg e bas ena bunan jehene ei timage membe fana dekolokkam gavis timaga ratte rahmatere ga dekolokkam gavis e onna hagiga dekolokkam gavis e onna gota e wahake bunanje wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba emihe kitima kitem gabba ekkam gavi namas adul wariko bas bunashe kitu qur'an allah subhanahu wa ta'ala wahi qur'afani wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa tibamihunna bayaka detere konna adawat terikan ei tibamihun adul wariwan ekkiba kurakam ekmon hodas bayake dek ruliyum bayakona adawat terikan ei faharagga semihunna ameduga algon men adul insafun katte kuranje ekkiba kuranje kamenno abdullah rawaha radhiyallahu ta'ala anhu yahudinge gaata kharaj nirumattaka emihunge dandutakun islami dawlat libe tax negumattaka wadaagatima yahudinge mihun ekefana hadiyadi ekefana anghunna mihunna gahana ataka ayati mi dimbuni tangol duikollarti monam nege kiray effog vedalawi allah gandi boname timanna gaatuga emme ruli ara bayki kaleme bimmati gatibi timanna ge hituga emme nafrat terika modu bayki kaleme yahudin hamehem ekefana hippuluga emme lobiya farataki duniya ge bimmati gore rasulullah ekefana fonu wadagatis allah rasulullah deke emme lobiwani ekefana fonu be wadagati ekam wadagen eruga yahudin naki emihun naki ekefana emme nafrat ter kurame ekamakos vidaloi timanna ge hituga ek kaleme ge nafrat ay tibanna hituga oyen allah rasula ga lobi ei tibanna adlurum ekkiba kura kam ekmon hodan ehem ekefanu barabar kiruwa barabar nenge mihe godeke lobin ekefanu koloka jihi wada gannawa nama anek kolo men deke ruli rati jihi wada gannawa nama ekefanu ginan nenge vis ehen names vidaloi timanna kaleme dekanna ruli adi allah rasula dekwa lobi faharga vis timanna adlum ekkiba kuranje kam nune yahudin buni bihada qamatis samawati wal ard tige maccare udutakaben qaime faane coaching macca adulu macca ege macca muli kaina tekko qaime faane em ei adulu argument terega onnan jene goteke ekam argument terega nekkame tima hingamanu je mi gwa gas bunafia mene faratu hew evs kamen no fenna tima me deke dobe ami ak bunafia emi faratu bes abe no fenna ehem adulu wari wanjeni timaya kitemme gam mi hekkam gawi namas effoga den allah taala qurafa wasiyataki wa bi ahdi allah awfu allah ge ahuda tibam wafatiri wash igmane ki ibn jarir rahimahullah fawani wa bi wasiyati allah taala allati wassakum biha awf allah qurfa fa wasiyataka wafatiri wash ektere wasiyat me medanis wa ifa dhalika wa wasiyataka wafatiri mugmane ki bi an yuti'uhu bima amar umira bihi wa nahahum an allah kurbe emme amurtaka kiyamantere me kalaange mana kore kantakun durwe rakkaterium hamaheme wa an ya'malu bi kitabihi adi allah go fotan amal kurum wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam adi allah ga rasula sallallahu alaihi wasallam go sunnata amalukum wa dhalika huwa al wafa'u bi ahdi allah ei allah ge ahda wafatir hem allah amurtaka kiyamantere nahi takun dur rakkater allah go fota amal kur e kalaange nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnata amal kurum ei allah ge ahuda wafatirum effoga bayan kurafani dhalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun mi devanai kuriga ayatu kala allakum ta'khirun devanatu bayan kurum mi allah kure wasiyat ki kurantu la'allakum tadhakkarun tibamihum handuma kurumattake manek tibamihum nasihata ibran hasil kurumattake la'allakum tatta'iduna wa'd manek nasihat hasil ko ekankam durwe rakkatirumattake den allah subhanahu wa ta'ala wahi qurafani wa anna hadha sirati mustaqiman mi hamakashorun sida megen wa timan ilahuga mage
فاتبعوه إمغا تبامهم تباواش ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي أدي إمغو فيوا إهني مغو تك تبامهم تبانواش إيرون تبامهم هيو مغون إكباوي بابا وگين هنگا داني إمام أحمد أدي إمام نسائي رواك رافوي ابن مسعود فرابون ودالوي قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ودالوني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما النبي صلى الله عليه وسلم كيف ان انجي فلون رونغ كورسويه ثم قال دين حديث كربي هذا سبيل الله مستقيما مي سيدا مگم الله كتدو مگه ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله دين سيدا رونغ كنا فراتنا وا فراتون اين رونغ تك كورسوي اين ديمديمال ثم قال دين حديث كربي وهذه سبل ليس منها سبيل الا وعليه شيطان يدعو اليه دمهير مغوتا مين كوم مغكي اين كوم مغيغا شيطانك امغ دعوت ديوا مغك نگمانه کی سیدھا وگم مغو اي الله تعالی مغو ايميها سورگه گندا مغو دين جي فراتن هر كوم مغكي باطل مغوتا اي مغوتا کا شيطانا دعوت سیدھا رنگو مانے کی علم میدان سیدھا رنگو میں کیانی دے حساب علم گا سیدھا رنگو مانے کی دے نقطہ کے دیتے رے دے میں ایم کور رنگو de nuktaage deterek demene me kuru longa ki sida rongo den hori kommaronga bes diguwan ei katiwan em algon menna suwaroge diuma deterek emme kuru rasta ki mi sida mak em guntiyama deven em mawkun gossiyam ma fahum fora narake wade teddu gole fa nikmen gos wanna jida em bima ei sida rongo anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu mi sida wegen wa tedmege timan ilaw e maga tibame hun tabawash den hen magotaka tabanawash دم باطل وهر مقتو تريغ علم المدارفة قال البدع والشبهات بدع مقتكاي شبهات شكوغ مقت ورغنا ميهم مغفرة دي سبب مي شبهات اولونغرو شكوفت ديما سببكي اسلام دين نغل نيغي هنا اسلام دين نغل نيغي هوتا مي شبهات راهول ورنگene secchi dekkima mikolon jawab no libuni me ena olungara alagen emehunga bahoro ego sellen anekkama ki bidat dini kamekkama deki eves olomen ara deenuga ituru kantatta waddagen eg macce miha amalu kuran eg macce miha amalu kurum gos miha gumule hayan eg mati ge heda ko fadem miha gasti gohe bunima den ekan dokallaro enek mule hayan eg mati ge heda ko enen hiwa kalati manna mikan gohe buna fiyamu timanna gumule haya ko bekar mi gomati timanna mihuri mihuri ado biduan ahlu warin bara undaguwan effarak ewamati en ekam kurani enege diinkama dekki gine fara diinkama dekkiyen buna kura kanta wara dunu kura ehe wara undaguwan bay fara bayn halata gussawa biduan ahlu warin ambura genna effoga mi ayata behe gotun abdullah masud radhiyallahu taala anhu gene sa basul gene sa won medu fial kurkollan denganna dohega mi fila ologe faada taka behe gotun sheikh dakka fari wa ka behe on wa dakkan ibn mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu widalu wani man arada an yanzura ila wasiyati muhammad allati alayha khatim muhammad sallallahu alaihi wasallam ge wasiye tabbalam benu miha e wasiyatu ek efan ge taggandu jahafa manaki nabi kam ge sikka jahafa ek efan ge wasiyata balam benu miha falyaqra qawluhu ta'ala mi ayat kiyash man mi ayat mote ek efan gene wasiye islam deen ga saaf ko soriha ko mear bunane me hb mi wahake bunaroga mihar den shehun dakka wahake ebbe fulak men anbe ful mi wargina men ke bahana dakka wala e deenan ulum ko bahana ngai she deshe ho degota bunun ngai den hisam dokallam mihira wasiyata ki deshe ho degota buna ka wasiyata num mane ki shariat ko saaf ko soriha ko bayan ko massa agona med medeki wasiyata medeki haggoto wahaka mi furiyama ko fiyam ko menu jene wah dakka emmen ittifaqwa egmacchen ittifaqwa master tamel eme vidalwani muhammad sallallahu alaihi wasallam ge wasiy liyevi egmadi sikke jeeva wasiyataka balam benu nama mi ayat kiyash mi ayat to ge heriye ke faan wasiyat qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bi shay'in min gus wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili wasmi ayatu ni menden ay ما النبي صلى الله عليه وسلم ekefan ummata genes devvafawa saaf sorih nabi kam ge sikka jifawa ekefan ge wasiyat
igmane ki egoda wasile tikka jafa echen wahken igmane ki qur'anuga ekayfanuga bawale fotuga saaf ko sorih ko bayan ko fawa nabiyya sallallahu alaihi wasallam agumna geneste wafawa risalatu ko bayan ko fur wasiyete me wasiyetaka algon men jehe amalu kor mi hisabu agumna medu fidaw nimmadani irad kore an haftaga afida wala kak badal kor meduga hada wa subhanaka allah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته